I pozdrav svima, dobrodošli još na epizodu Republika Srpska Gameplaya. Danas ćemo malo igrati Minecraft na serveru Minecraft Zotsker. Tako. Pozdrav svima. Aj sad da se bijemo, svako osvoj čašak. Šturc, Ne, šturc, Jovane. promašio sam Jovana. Udario se, ne. Ne. Ubi, priva. Ne, to skinuo sam triju. Ja sam to ubio Jova. Vidi Jovano što vodi. Vidjela se dobila. Sad za metra me skinuo. Ko me ubio? Jovane, zadavčite. Moramo Jova eliminisat. Ajmo sad tim. Znaš ti ja dobro gađam lucom i strijelom. Nisam ga udario. Ubio sam ju. Ne. Ne, potrošio sam strijelom. Ajoj, Jovane. Ko je gotovo majmune jer. Govedo jedno. Dve. A nemoj da me pucaš iza tebe, sam moram u trivu eliminisa. Šalim se. Prava priva. Ne! Damjana sam skinuo sve. Ne, Damjana, nemoj, ušao Ko će da se ubio? Sad ću opet tu. Promašio sam trivu. Opet sam ga promašio, ne mogu da vjerujem. Ne mogu da vjerujem. Ponaša se ko noob kada se neko ispred mene pojavi. Ne. To će zato što smo udario. Kako ja ne dobijam više strele? Zato što nikog ne ubijaš. Sine, ti kruva bez mocike. I ovaj je kamper, to mora da zapamtite. Ne! Aj više ne. Ek sam tu bio više. Triple kill, ahahaha. Ja valjda nisam osovo nijedno. A da osta ovdje. Gdje si? Damjan se negdje uštekao. Jes, server, brat. Ja pucam i 3 minute kasnije. O ne, kak me skinuo. Za mene tebe niđe ne vidim. Ima vidim ti, ne kaži. Ja sam se uživio. Ubi trivu. Bravo si. Ajoj! Mića, nemoj se gledat sa mnom. Ja sam tebe ubio. Ubi tira, što vodi? Mega kill. Monster kill.
Jedini koji imao monster kill. Ne. Nije on imao mega. Još jednog moram skinuti. Znate kad mi... Ne. A da. Pobjeda, haha. Ali jesi bila pravi dio. Ako 20 Dobro ljudi, to je to za ovu epizodu. Subscribeujte, podijelite, lajkujte kako hoćete, to je vama 5 sekundi, nama baš mnogo znači. I to je. Ja, vidimo se u sljedećoj epizodi.